MCA ba kaunti ya Meru batongoretu ni munini wa speaker Mwendali ni baikinyete kanisani ya Baptist irere Indian tunene one kirima ketha ya kanisa araba kiari ni bona nete korea kwanirwa riraba kuabo kiraba kwenda kumakire gavana Kawira Mwangaza ni one fund kenda bamenya kuritira muringi kura ngwe na kureta maendeleo ntorene inde bo batewetia mbese kenda baiguna bongwa MCA ba uturomba mbia ende wake babo nderi manifesto na kuikuba hapo ile bakende kuliko kwa nini mtu wetu wa gavana Munya uno amberiria mantu wa thirikari county ya Meru Munya na ya kira ngondu na tunene milioni 25 gavana kira itwe ya aka tunene na kira ngondu milioni 20 na tutururia gavana Kawira ri imbibi ita kira ngondu imbibi ita tunene hapo na dinao hapo kwa ndari tangu hiyo ngaweka Morisia ya butimu uram no yake tano endira to munga mona yake ja barabara kana te kuona to munga buture roy bati bitu kuira biu kenda ya bazu to na botu kuira antoba etu ndio kuona ikiendelea na haraka ke wataneleo so between governor na MCAs nikienda uwe kutweka mantu yara kuwa ya mainge no kuwa barabara fulani etebui no kwenda basari no kuwa project fulani sibitare nini mantu yara atumbika kwa tweka mantu yara ambesha yatawatinirwa turu allocation yetu awon turu imbeti yana kenda toro imbeti yana moriza kera akachamani ababu abura milioni 5 yeti na akaundire ichita barabara ene kurime barabara milioni 3 ichita mbasare to ana tokea kwa mbasare ato botetera sija kwenu lakini the reasons utembasha msie no pesa msie akamani besha kama no kuma ofisi ya executive ofisi ya governor ato botetera keshire to shiro shienu na tututhingatira tona milioni ile shiro shireto na kwenu le ikureke ikweja ikuitangoge na ntomokire gavana Kawira Mwangaza Mwangaza na reke mtedo na lietora mungu no ndo waria urongo na lietora ngai na waira na lietora ngai ndero yake rwankingo ne yarakedi na welo mwankini tasa wantu beto no ntombi we muntu wa Murungu tenda kuona daka na kamero kako thangika thai mero ke kuthira mwana wa ai ungamaka uwa baba otaka kana koromba Murungu no korombera banje Murungu bane okoromba Murungu okwengithia MCA ojo ana one no baba ke akwana kinyawe ri etwerere Murungu baba kana niabo kinyoke na atuma era power thikari MCA baba ana bare gochoka kinyanga bana Kawira Mwangaza na prepengira nyawe ana tuna challenge nene mno pasta weto rombera weto darima dredo rombera dieto negotiation vireto ko negotiate na arangero kaunti gavana to atonenkere muthiani bakuramba thirikari nene kuria arimi baraba inyangiretwe irio bione njou nonto no kabetete na mbere kurira ni mpara ndore mutungi ne mheshimiwa Mbruo na ndubetwe itumiete muno nonto baju ito kango bori atire boto tethie kuthetagia thirikari ra nene na njire kuambu no turama yau kenda ginya national government yumba kubwithia sheria ere kombo tuma andu beto bari wendo bio mapema utegitare akinya njoku gwithirania na maana ki mwananchi ngurukia ya mbembe chiawe Bwana Yesu asifiwe so ito kuoria sheria area ya national na andu babe national muntu naita ngugewe andu barigirwe njogu itie kurira andu ya kuria no tumaisha njogu ya tena maana ngurungia maisha cha wananchi Keripotera Meru TV ndereri ndie tunene one mbeta mukiri akonja